Tapi anu Pisang yang tudung kulit. harapun. Mana mau? Boleh tunggu. Hai, boleh. Tiap. Sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Tunku Imam suku Bule Kampung, yaitu Tunku Asri. Kepada Bule Kampung Tunku Asri, Empat orang. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta ikasimu wali. terima kasih kami ucapkan kepada Tunku Desa Masjid, yaitu Tunku Jul. Tiga orang. Sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Tunku Muslim. Sallallahu ala Muhammad. Terima kasih kami ucapkan kepada Tunku Desa Masjid.